Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badong. Ingka man ijetersina ni Marikwanang. Apay manin na ya. Ingka mga laitila ko na nga okra kan itlog. Bagay apang almusal. Kita na nga jigatan ka. Utang pa'y lang nga. Aha, mabainak mo ta. Utang mo gayam. Ngam no mangan di ka mabain. Kasta ka day. Saan Karo no na imas timakan. Ay, salbag ka kiday. Siyak man lang ang timapan. Saan ka amang mangan iti ilutok amapan ko utangan Ay kitwa na. Ngam no mang partiyak mo tititarakan ko aniti ba manaw. Di mo matramramanan. Salbag ka kiday. Day talaki na imot mo ti mom. Ay kat isob-soblik lang ti aramid mo Malaala. Dua nga ruden ti alaak amasida. Basta dua tamat amang sida iti partyem atarakan mo Alawo na ito yang. Ingka nga rudain. Nagadula ki asaw mo na yan. Marikwanang, good morning. Apay manon, Maray. Unay kan, Maray. Bad mood ka manan ako, nak. Amo kung day taisang mo, Maray. Apay, anya ka di ayati masapul mo. Ay, tangay na pintas ti morning tayo. Pautang man nga rin, Maray. Ay, na yan, Marituyang. Imag-agsapaan aday tautang ti ibagbagam. Anya ngay nga rin, Maray. Dawat ti kayat mau. Anya, talaga ka di ang mga asar ka? Ay, saan mo't, Maray? Apay ko mga asaran ka ngay. Ay, awan utang. Si kaki di mo, Maray. Ala ka din okra kan itlog laeng mo. Laeng kun kunamkit dain. Laeng-laengam day ta. Malangaro din, bayadam. Awan nga ron kwartak, iso nga utangak pa'y laeng. Awan utang kunak manon. Busatam kit din iti utang itang agsapa to tersinak. Kag, intonal daw, mapalinan. Ay saan nga road? Nalawag daytan. Saan ang mabalin ti utang? Ay, nakaimimot na di abaak. Mabangkrap ko malangaro di tirsina na. Nagalas mo dahi ta nasasawam to yang. Kumarim jay tao. Irorumon mo kiden. Awan karbangam nga agungit-ungait no di nakapautangan. Gaputa tersina na dahi. Kunamla no milyon mo tututangan. Ang mga no 60 pesos lang, pati di okra. 60 pesos mo ilagayan. Apay adi mo pala binayadan nga Awan nga rod kwartak. Ay kat di mo nga rod laeng-laengan Laeng, kung kunam. Awan magamti kwartam. Agbaing ka mo Anya? Apay nga min anapang kaumutang. Kat among mga ag-agsapaan. Ura siyak mo no siyak tada tersina na. Diyak kayat ti utang, abusat. Sana balay. Mapanak tumanan inton amok nga dan gimatang. Ay saan ay? Ang mga numakaungit king ka ni Marikwanang. Kat ipungot na ka. Anya? Apay ka day, Maray. Kasla bad mood ka Ay, masurunak ka ni Marituyang nga. Imay anasapsapa. Ngam, umutang kit din. Anya? Ay, atidog ti listaan da, Maray. Iso akasla jak kaya na pautangan. Ay kat at dalatakan ka dayta, Marikwanang. Narigat mat ano pa utang ka apautang. Mga numaguyod ti puunam. Dayta nga raw ti di na maawatan, Maray. Ngam no da duma, mapilitan na kagpautang kenkwana. Tanudyak pautangan. Siyak tuman ng tidakas, masaktahan ti riknana. Ay kat ipakaawat mo akin kwana, Maray. Ipalawag mo, abasit lang daytoy istor mo. Kat narigat mo't no kanayon nga utang ti araramiden na. Nagsubliak, Marikwanang. Kat anya kumano nagsubli ka. Aldaw mo dun. Mabalin mo't sigurong ti umutang. Apay, saan ka di nalawag ti imbagak, Maray? Awan, ti utang. Ala ka din na, Maray. Di kaya maasyan kanya. Kasanungay no aginawa. Ay, bakit kan?
Agsikog kapay mo taya. Anya ti amuta nga, no ag milagraw. Agawid ka kidain. Di ka manaktak. Alan amaray, please. Ay, alaman langan. Ala, mangala ka ditan iti ukra. Day takot ti kay kayat ko kan kamaray. Uray agong unget ka no umutang ak. Ikan na mulagayap. Dagulit ka ngamin, Maray. Katap no awanan, tinangalaw nga dito tersinak. Ala, pautangan ka latan, tapno pumanaw ka. Anya? Papanam tunyang. Ije, tersina ni Nana Kwanang, Nana Toyang. Nakalukat ka de. Ay wag. Saan ngagsiraday jay? Isupay ka na ti paglakwan na iti may sangal daw. Sige, mapanak man nga ro, Nana. Kano agkakangina dagiti lako na. Ha? Kastaya? Wang tunyang. Iso ano siyak ti sika. Mapanala gumatangan iti sabali at tirsina. Ay, iso lang mo ti ada tersina na, dito Nana. Adamot tirsina ni Ana. Ije latan tersina ni Nana Kwanang ti papanak. Adayo ije tersina ni Auntie Ana. Mano ka di amin, ti balor ti ginatang ko, Nana Kwanang. 310 balasang kao. Amin dagitoy, Nana. Wan. Nay, nalakamot gayam ti lako yo, Nana. Ngam, apay akino na ni Nana to yung anak ngina. Anya? Imbaga na ta? Awa, Nana. Ibabaon nakpay amapan gumatang iti sabali at tirsina. Ay, unay matday jay ako marig. Kalpasan nga imotang dito tersinak. Kastakit din ti ibagbagana. Tinapatag. Saan apod no dagiti imbagbagana, Nana? Adda kwartak dito'y badaw. Inka man gumatang. Anya ti mapan ko katangay. Ay katsidaan na. Anya masidangay. Kaya naimas ah. Mala, iyag mo nga ro din dito pagdatang. Ngam ijay tersina ni Ana ti papanama. Na, hapay nga ijay ngay. Ay na, ang mga nusingiran ni Marie Kwanang baak jay utang ka. Ay, nagalas dito nga aramid mo tuyang. Di na saya at no bayada mon. Tapno makautang kan tumanay. Jak kayat ijay. Nangina tila ko na. Di mo ibagbaga ti kasta tuyang. Kumarin kasta ki din ti ibagbaga. Ay, awan ti kumarik asan nga agpautang. Kung nagngina tila ko na. Wen angam at idog ti listam ijay. Ay, basta! Na, Iyag mo man langan de takwarta. Tasyak ti mapan. Nagadulaki di asawmaw. Ireklamok ni Marito yang kapitan. Ay, apay ngay. Ay, apay nagapa kayo? Saan? Nasakit lang tinakam ko kankwana. Ay, apay ka di kagawan. Kasanumot nga men. Ijay tersinak ti kanayon na pagutangan. Ngam iwarwaras na meten ang nagngingina dagiti lakaw. Ay, anya? Ay, wan kapitan. Kantijak pa'y kayat. Nukas, mapan iti sabali at tersina. Ngam no utang, dito yung matersinak ti pagutangan na. Ay, pagsaritaan tayo man day taan na imbag. Tapnusan ang madadaal ti panaggagayim yun. Ay na, Marituyang. Apay ngamin atila aramidam. Apay ka day maray. Apay ngamin nga iwarwaras anangina ti presyo dagiti lako ni Marie Kwanang. Adaya mo timbagbaga ka kasta maray. Ay, di kan aglibak, Maray. Ammo ti intero akabildatan asi ka tinaggapwan day ta asayang guseng. Iso adi ka kumaunay. Ha? Wen, Maray. Saan ngamin akasta tapno saan ang madadaol ti panaggagayam tayo. Ken saan ngamin anasaya at ti aramidem. Ano kash, ijay sabali at tersena ti paggatangam. Angam no utang, ijay tersena ni Marie Kwanang ti papanam. Kano di na kayat apautangan? Win gapaw taado na yung ti utang mo. Angam no bagas, pautangan na kalatamot, Maray. Isong agpanunot kan, Maray. Panunutam anaimbag,
No husto matla ang ti aramidam, wano saan. Marituyang, amo kalikliklikan nakitan. Ay saan mo't, maray? Di ka naglibak. Amo kun ti amin ngar aramidam. Ha? Di ka pilpilitan na gumatang dito tersinak. Gampangasim mo't Tadi mo iwarwaragawag anangina dagiti lakaw. Awan imbagbaga ka kasta, maray. Iso adi ka matagungat Di ka naglibak kunak maray. Katapno maurnos ti amin, agsango tayo di barangay hall intod bigat. Day talagayam. Sanak amabuteng ken kamarikwanang. Iso asigay. Agin nuray ta ijay barangay hall. Ada tayo dito barangay hall tapno pagsasaritaan tayo. Ken urnusan tayo ti susik yu adwa Marituyang. Kagawad ko na. Sanak nga agpariglaw. Gaputaawan amo kabasol ka, kapitan. Ay, Marituyang. Agtal na ka peditawan. Ay, kagawad ko nang. Anya ka diti makagapaw. No apay api na ayabam ni Marituyang. Kasadumot ngamin, kapitan. Saan kumot apilpilitan na gumatang itilakaw? Kano umutang, pautangak lata. Ananusak, nga oray iso ti kaatidugan ti listaan ti utang na ititirsinak. Ngam anya nga tati rason. Tapno mapan nasarsaritaan kadagiti tattao, anangina kano tilakok. Ha? Sumungbat ka, Marituyang. Anya ti makunam iti dayta. Awan matimbagbaga ka kasta. Ti kanayon ko nga ibaga. Maya taglaklako ni Marikwanang. Gaputaan anusan na kami apautangan. Ay olbod! Oh? Ado ti nakaibaga kanyak. At tila pang ibagbagaam iti kasta sao. Iso adi kan aglibak Marituyang. Awan nga raw timbagbagak kagawad ko na ang awan. Naha. Ay. Ha? Mabalin ti agsaw. Ay, sige. Tunyang. Pasitsyakan nanatuyang. Ngam siyak ti may sa makapanagnak iti dayta. Gaputa may saak anang ibagbagaam. Iso apod no. Ha? Oh, makitam. Ay, ala. Agpinasin siya kayon, Marituyang. Marikwanang. Et si Katuyang. Agkari ka, adi mo ulitin dayta. Nya kay Tuyang. Mayat, ti may isango iti barangay hall. Dumanon sa dilangit ti gurak iti dayja akwa ng baak. Orayan niya ti mapaspasama. Jak polos mapakawan. Nya, tan na pride ka pa ilaeng. Kahit ado lang aro din, ti nakapanagnag, asika, ti antiparikot. Ay basta! Di kan gumatgatang ijay ayan dayja abaak kunak manan. Kahit kasano nga di utang mau. Sana bali bayadak to dayjay. Ngam kaslaawan planok amang bayad tagong gunana. Apay nga man, ngam babay na. Basol mo ti amin. Iso adi ka kasta-kasta. Bayadam kay din, ti utang mau. Ayaw ang kwarta, iso nga urayon na. Nagyamang ka Tadi na inruar da ita, iji barangay hall. Tama nga no at daki di, may babayin ka. Ay. Ay, gayam. Awanan bagasta. Mabayin na ka mapan umutang, ijayan ni Marikwanang. Kalpasan, tinaramid mo king kwa na. Sana parikot na ita. Mapanak ijay ayan ni Ana. Papa na, Maray. Ijay tersena ni Ana, Maray. Ay, talaga nga ijay gayam ti paggatgatangam. Wan, Maray. Nasakit ngamin tinakam ko kin ni Marikwanang. Ay na, Maray. Kunak man no narisutan dayta aparikot yaw. Ay saan? Alang arod. Mapan ka ijay tersena ni Ana. Tamapanak mat ijay tersena ni Marikwanang. Ay, sandayam amabalin ti umutang ijay tersena ni Ana. Kasano day tuyan, naibus pa yun ti karga di pagbagasan ta. Kunak man numakautang ka. Saan nga road? Dahita, ti malalam tuyang. No di mo kumangamin dinadahal ti panagpagayam yo kin ni Marikwanang. Mabalinta ti umutang king kwa na. Wanaw, siga ti mapan umutang ijay tersena ni Marikwanang.
Kalpasan din naramid mo, ibaon na ka mapanumuta. Sana bali tasyak mo ti kaguran saan asika. Anya, mabainak. Uray saan ta namang mangan. Ngam ti ibaon na ka mapanumutang iti tersina ti dinadail mo. Anya? Ay na toyang. No kumangani hindi mo dinadaal ni Marim Aquanang, saan kan ngagparikot ita? Anya ngay, parikot mo no sa dino ti pangalaam iti isaan mo. Ala sigay, ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan.